Pozdrav ljudi, evo nas u još jednom tutorialu u kome ću objasniti kako možete da izmenite boju vaše kose u Photoshopu. Sve što treba jeste, evo, preuzet ćemo neku sliku. Evo recimo, svejedno uzet ćemo ovu sliku, preuzeti je, čitate sliku. Naravno, nebitna je koja je rezolucija slike, da kreirate novi layer, prebacite na četkicu brush, izaberete recimo, nebitno koja će, recimo, izaberete prvu četkicu sa što većim, da ne bude sa oštrim ivicama, nego što blažim ivicama, sa što većim tim senkama. Namestite recimo, nebitno da li će to da bude 0, da li će to da bude 6%, veličina je nebitna, možete manju, možete i veću, izaberete neku od boja, recimo, možete čak, evo, sad ćemo pravimo zoomirate jednom, ali obavezno ne smijete crtati na prvom layeru, jer ako crtate na prvom layeru, to vam je urezano sa njim, tako da treba, znači, na drugom layeru da radite i to će vam biti ovako. I poenta je, nema veze ukoliko pređete malo preko lica, nema to veze, poenta je da obojite kosu. Ne mora to da bude 100% precizno, jer neće izgledati ovako. To je samo jedan efekat i veoma jednostavno. Ako ste amater, što se tiče Photoshopa, ovo vam je nešto veoma jednostavno. I to bi, recimo, izgledalo ovako. I što treba, to je da prebacite, da u stvari pregledate kako će vam, koji će vam efekat stajati najbolje za vašu kosu. Progledat ćemo sa svim efektima. Mislim da će ovaj dobro stajati. Evo, ovaj ćemo recimo efekat izabrati. I naravno sada vas treba da izaberete gumicu i da obrišete višak, ali ne morate, jednostavno. I naravno ovo nije precizno rađeno, vi možete, ukoliko vama treba, da odradite to što preciznije, što bolje. Ja ću ovo samo pokazati da znate kako se radi.
I to bi bilo to što se tiče, evo pogledajte kako izgledala kosa, kako izgleda sad. Naravno, to možete da uradite preciznije kako rekao, to bi bio još jedan tutorial. Više tutoriala možete pogledati na našem sajtu www.itmreža.org. Hvala.